заводи алюмини тоҷикистон, шиносномаи саноати тоҷикистон. Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ин суханони президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки дар мулоқот бо аҳли заҳмати заводи алюмини тоҷикистон 5 апрели соли 2000 гуфта шуданд. аҳамияти корхонаи азамати саноатиро дар миқёси давлатӣ ниҳоят дақиқ инъикос менамояд. заводи алюмини тоҷикистон яке аз корхонаҳои ниҳоят қудратманди кишвар дар ҷараёни рушду пешрафти худ моҳи июли соли 2007 соҳиби мақоми нави истеҳсолӣ ҷавобгӯи талаботи муосир корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюмини тоҷик талко гардид. имрӯз талко ба қатори истеҳсолгарони азими ҷаҳонии алюмини шомил буда ва дар давоми солҳои тӯлонӣ нуфузи худро дар ҷумлаи ширкатҳои аз ҳама босуръат рушдкунандаи тоҷикистон ки ба менеҷменти муосир ва низоми байналмилалии ҳисоботдиҳии молиявӣ таъин менамояд, дар асл таҷассумгари ислоҳоти иқтисодӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон шудааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюмини тоҷик фаъолияти худро дар асоси дастуру супориш ва роҳнамоиҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, аҳли заҳмати он бо дарки масъулияти азим ва ифтихор аз ватандорӣ баҳри ободии кишвар фидокорона меҳнат менамоянд. айни замон дар корхона беш аз 7000 нафар мутахассисон ва кормандон фаъолият намуда ки аз он беш аз 1200 нафарро бо унвон ташкил мекунанд. дар корхона 70 бахши сохторӣ фаъолият дорад, аз он 3 бахши асосӣ ва 67 бахши дигар коргоҳ, шуъба ва қитъаҳои ёрирасон мебошанд. бахшҳои асосӣ инҳоянд: якум истеҳсолоти электролиз ки аз 12 иморат иборат мебошад. дар иморатҳои мазкур алюминии моеъ истеҳсол карда мешавад. дуюм истеҳсолоти анодҳо ки аз 3 сехҳо иборат буда дар сехҳои мазкур анодҳои хушсифат истеҳсол мегардад ки яке аз унсурҳои асосии истеҳсолоти алюминӣ ба ҳисоб меравад. сеюм истеҳсолоти рехтагарӣ, он аз 2 шуъбаи рехтагарӣ иборат буда дар шуъбаҳои мазкур алюминии моеъ қолабрезӣ карда мешаванд. ғайр аз ин дар корхона сехҳои истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум ва сехи рехтагарии пӯлоду чӯян фаъолият менамояд. дар шуъбаи рехтагарӣ маҳсулот аз қабили сабикаҳои тешакл, сабикаҳои хурди алюминӣ, сими ғафси алюминӣ, варақаҳо, дастаҳо ва шинаҳои алюминӣ истеҳсол карда мешавад. дар сехи истеҳсоли молҳои ниёзи мардум хушбахтона имрӯзҳо дар ширкати алюмини тоҷик 7000 мутахассисон кору фаъолият намуда ба истеҳсолот машғул мебошанд. дар воқеъ кишваре ки дар он корхонаҳои саноатӣ кору фаъолият ва истеҳсол мекунанд, метавон гуфт ки дар он кишвар пешравӣ ва ободкорӣ ҳаст. хушбахтона дар тоҷикистони азизи мо корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ фаъолият намуда ба истеҳсолот машғуланд ки ин метавонад васила шавад ба зиндагии хуби мардум, таъмини ҷойи корӣ ва рақобати хуб дар бозори истеҳсолӣ. ҷамъияти саҳомии кушода ширкати алюмини тоҷик яке аз корхонаҳои бузурги муштараки истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ ва дар осиёи миёна ба шумор меравад. айни замон дар корхона зиёда аз 7000 коргар кор мекунад, аз он ҷумла 1500 занон мебошад. коллективи корхона аз миллатҳои гуногун иборат буда дар ин ҷо бар ба бар тоҷик, узбек, татар, туркман, беларус ва ғайра миллатҳо фаъолият мекунад. ҷамъияти саҳомии кушода ширкати алюмини тоҷик алюминии аввалиро истеҳсол намуда ба хориҷи кишвар интиқол мекунад. бозори дохилии ҷумҳурира ба маҳсулоти ниёзи мардумӣ, корхонаҳои дохилии кишварро ба мисоли ноқили талко, тачпроф, ноқили турсунзода ва ғайра ба ашёи хом, яъне ба маҳсулоти алюминии аввалия, сабикаҳои хурд, сабикаҳои Т-шакл, калобаи алюминӣ таъмин мекунад. табри шумо дар навор мебинед кор дар корхонаи истеҳсолии алюмини тоҷик ҳамин гуна ба роҳ монда шудааст. мутахассисони ватанӣ дар корхона банди кор буда ҳар кадом кори хешро саривақтӣ ва босифат иҷро менамояд. дар сехҳои корхона технологияи наву замонавӣ насб гардида кор дар ҷараёни хуб қарор дорад ва дар як шабонарӯз аҳли заҳмати ин корхона беш аз 200 тонна алюмини аълосифат истеҳсол мекунанд ва хушбахтона 45 сол мешавад ки
корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик талко фаъолияти назаррас дорад. дар соли 2020 беш аз 77 000 тонна алюминии аввалия истеҳсол карда шуд ки маҳсулоти истеҳсол карда шуда ба тамоми талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ аз ҷумла ISO 9001-2008 ва стандартҳои дохили ҷумҳурӣ мутобиқат менамояд. афзун намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда яке аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. ба ин хотир ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда тадриҷан афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли он ки дар бозорҳои истеъмолии кишвар ва бозорҳои минтақавию ҷаҳонӣ рақобатпазир мебошанд, фаъолияти пурсамар ба роҳ мондааст. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик талко ширкати азимтарини саноатии тоҷикистон маҳсуб ёфта кӯшиш ба харҷ медиҳад ки на танҳо ба нишондиҳандаҳои истеҳсолию молиявӣ ноил гардад, балки дар рушду шукуфоии кишвар, беҳбуд бахшидани рӯзгори кормандони худ ва аҳли маҳалли ҷойгиршавии корхона ва умуман шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон саҳмгузор бошад. дар талко бар он боваранд ки ба туфайли сиёсати иҷтимоии мутавозию самарабахш хавфу хатарҳои соҳибкорӣ коҳиш дода рақобатпазирии ширкат мустаҳкам, самаранокии фаъолияти ҳайати кормандон беҳ карда мешавад, қонунписандии комили ҳам шарикон ва ҳам истеъмолкунандагон ба даст оварда мешавад ва муҳим он аст ки шӯҳрати тиҷорат ҷомеа дар маҷмӯъ баланд бардошта мешавад. талко ба тамоми масъулият дарк менамояд ки ояндаи индустрияи кишвар, ҳолати муҳити зист, беҳбудии рафоату рӯзгори кормандон ва мардуми маҳаллӣ, ҷойгиршавии корхона ки шаҳрсоз маҳсуб меёбад ба фаъолияти ширкат вобаста аст. мавқеи талко дар бобати ташкили меҳнат, амнияти экологӣ ва саноатӣ, инчунин дастгирии ҷомеаи маҳаллии минтақаи фаъолияти худ бахши ҷудонашавандаи стратегияи корпоративӣ мебошад ки ба фароҳам овардани тамоми шароитҳо барои рушди устувори ширкат дар дурнамои дарозмуддат нигаронида шудааст. тибқи натиҷагирии соли 2012 талко ғолиби озмуни ҷумҳуриявии элитаи тиҷорати тоҷикистон дар бахши масъулияти иҷтимоӣ гардид. аз аввали соли 2020 то ин ҷониб корхонаҳои ватаниро бо зиёда аз 6000 тонна маҳсулоти алюминӣ ё ин ки беш аз 110 миллион сомонӣ маҳсулоти алюминӣ таъмин намуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба миқдори 770 тонна зиёд мебошад. қайд кардан ба маврид аст ки ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик то имрӯз ба ноқили талко дар ҳаҷми беш аз 2300 тонна сими алюминии хушсифат интиқол дод. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1200 тонна зиёд мебошад. бозори ҷаҳонии алюминӣ босубот рушд менамояд. ин ба он вобаста аст ки алюминӣ дар байни маҳсулоти соҳавӣ пешсаф буда ба шарофати хосиятҳои физикиву кимиёии худ дар оянда дурнамои хуб дорад. вазни ками қиёсӣ, устувории баланди зангзанӣ ва термикӣ, сабукии шаклгирӣ ва коркард, оташтобоварӣ, ноқилияти баланди барқӣ, қобилияти амалан 100% коркарди дубора доштан дар пайвастагӣ бо миқдори захираҳои калони ашёи хоми ибтидоӣ ва арзонии алюминӣ дар муқоиса бо филизоти дигар ба истифодаи зиёдро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, яъне аз истеҳсоли самолиёт ва автомобил то истеҳсоли зарфҳои холӣ ва маводҳои бастабандӣ, сохтмони саноатӣ ва хонаҳои иstiqomatӣ таъмин мегарданд. корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ширкати азимтарини саноатии тоҷикистон маҳсуб ёфта ҷомеаи меҳнатиён кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки на танҳо ба нишондиҳандаҳои истеҳсолии молиявӣ ноил гарданд, балки дар рушду шукуфоии кишвар беҳбудӣ бахшида ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми кишвар саҳмгузор бошанд. имрӯз ба боварӣ метавон гуфт ки ширкати талко
و قطار استحصالگران عظیم جهانی شامل بوده موقع خود را در بین شرکت‌های بانفوذ جهان پیدا و محصولات استحصال نموده‌اش را با تمام استانداردهای بین المللی جوابگو نموده است. натиҷаи ҳамкориҳои судманди ҷонибҳо боис гардид ки соли 2020 маснуоти истеҳсолкардаи ноқили талко дар ҳиндустон аз санҷиши лабораторӣ гузашта соҳиби сертификати сифат гардид. муваффақияти ба дастомада аз меҳнати фидокоронаи аҳли заҳмати ҷамъияти савомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ва ноқили талко шаҳодат дода боиси ифтихори ҳарду ҷониб мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, саноати кунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуда. бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини истеҳсоли талко ва дигар корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ ҳукумат дар моҳи марти соли 2013 дар талко ресурс барои коркард ба истеҳсоли ангишти аълосифат дар ду мавзеи ҷиҷкурд ва контаи конифони ағноб дар ноҳияи айнӣ иҷозатнома додааст. ширкат дар муддати 3 сол барномаи истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии ҷумҳурии тоҷикистонро амалӣ намуда ки мақсади асосии он ҷалби нерӯи саноатии ватанӣ ба системаи истеҳсолии алюминӣ буд. طبق نتیجه‌ها این لایحه زیاده از 60% تمام تجهیزات و جزئهای برای استحصال آلومینی ضروری در زمینه کارخانه‌های وطنی استحصال کرده شدند. خراجات شرکت خیلی کاهش داده، محصولات ناکی و درآمدناکی افزود. طبق برنامه رشد تالکو که با تشکیل کارخانه‌های وطنی کارکرد آلومینی در تاجیکستان روانه کرده شده است. ماه سپتامبر سال 2011 شریک شرکت تالکو کابل با استحصال 420 نامگوی محصولات ساخته با استفاده داده شد. سال 2009 در زمینه شرکت آلومینی تاجیک پژوهشگاه علمی تحقیقاتی متالورگی تأسیس یافته است که هدف آن گذراندن تحقیقات و تهیه تکنولوژی علمی اینوواسیونی، گزارش تالکو به اشیاء خام مینرالی محلی، کم کردن تاثیر منفی پرتاب‌های صنعتی آن به محیط زیست و تکمیل دادن آن، تهیه کنستروکسیاها و تجهیزات تکنولوژی برای استحصال الکترولیز، اینچنین استحصال فتور و نمک‌ها می باشد. پژوهشگاه مذکور دارنده 19 پتنت خرد حقوقی مؤلف جمهوری تاجیکستان و 3 پتنت اوراسیایی برای اختراعات می باشد که با تطبیق آنها در استحصالات بابت رشد اقتصاد کشور سهم نظر است گذاشته می تواند برای فعالیت پرثمر اختراعکاری و علمی استحصالی پژوهشگاه تحقیقات‌های متالورگی تالکو با مکافات عالی تشکیلات پتنتی اوراسیا، مدال طلایی بلینیکا برای سهم در کارهای اختراعکاری و پتنتی لایق دانسته شد. با آمدن رهبریت نو جمهوری ازبکستان در سال 2016 همکاری شرکت آلومینی تاجیک با کشور همسایه صفتاً به پایه‌های نوی سازنده به راه مانده شد. 27 سپتامبر سال 2018 پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت کشور همسایه همون ازبکستان محترم شوکت میرزیایوف به شرکت آلومینی تاجیک تشریف آورده با رفت استحصال آلومینی شناس شدند. در عین زمان تالکو با تکنولوژی‌های بی‌خطر سرمایه‌گذاری می‌کند، نو را با وجود می‌آورد و فاندهای موجوده استحصالی را نوسازی می‌کند. дар партави иҷрои супориши пешвои муаззами миллат ба хотири афзун намудани маҳсулоти воридодивазкунанда дар пойгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик як қатор корхонаҳои саноатӣ аз қабили ҷамъияти саҳомии кушодаи талко ресурс, талко флюорид, талко кемикал, ноқили талко, талко узавтотрак сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. бунёди корхонаҳои мазкур дар оянда имконият фароҳам меоварад ки соҳаи саноати алюминӣ рушд кунад. чунончи дар санаи 12 сентябри соли ҷорӣ дар ноҳияи айнӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат корхонаи талко флюорид мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи мазкур имкон фароҳам меоварад ки ашёи хоми асосии истеҳсоли алюминӣ
از جمله کریالیت و فتورید آلومینی در داخل جمهوری استحصال کرده شود. تا سال 2022 خطرهای تکنولوژی اساسی استحصالات آلومینی تجدید و بازسازی کرده می شود. از جمله الکترولیزورهای نوی معاصر نصب کرده شده امکانیت فراهم می آورد که حجم استحصال محصولات آلومینی زیاد کرده شود. در دوام 10 سال اخیر شرکت آلومینی تاجیک انشاءات‌های نوی استحصالی ساخته، همچنین یک چند شرکت و کارخانه‌های مشترک مورد بهره برداری قرار داد. پرینسیپ‌های دورنمای شرکت تامین باثبات رشد استحصالات را که هدف آن استفاده تکنولوژی نوترین است، تأسیس شرایط را که بر رشد صلاحیت کسبی کارمندان مساعدت می‌نماید پیش بینی می‌کند. این امکانیت می‌دهد شرکت رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی تامین نموده موقع پیشرفتی را در تجارت بین‌المللی به دست دارد. باید گفت که عین زمان خطرهای تکنولوژی سخت مال‌های نیاز مردم تجدید و بازسازی شده ایستادند. در آینده نزدیک امکانیت فراهم می‌آورد که باز حجم استحصال مال‌های نیاز مردم زیاد گردیده بازارهای جمهوری را با مال‌های خوش‌صفت رقابت‌پذیر تامین نمایند. در آینده راهبریت کارخانه تصمیم گرفته است که عاید به جلب مبلغ‌های اینوستیسیونی با شرکت‌های خارجی گفت و شنیدها برگزار کرده لایحه‌های مقصدناک اینوستیسیونی خود را جهت برقرار نمودن اقتدارهای استحصالی و افزایش حجم استحصال آلومینی اولیه با نظر داشته منفعت‌های ملی راه‌اندازی نماید. راهبران و متخصصان شرکت با استفاده از امکانیت و ذخیره‌های داخلی و بیرونه تمام تدبیر و چاره‌ها را می‌اندیشند تا در آینده نزدیک به نشاندهنده‌های بلند استحصالی نائل گردیده در رشد و رواج اقتصادیات و ساحه‌های دیگر کشور سهم نظررس خود را گذارند. نقطه‌های کلیدی دورنمای کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک تالکو مسئولیت شرکت در نزد جامعه اساس یافته اینها را در بر می‌گیرد. فعالیت موفقانه استحصالی کارخانه و منطقه‌های جایگیرشوی شرکت، تأمین کفالت اجتماعی تأمینات انفراستراکچوری، دقت به امنیت اکولوژی، غمخوری عاید به سلامتی کارمندان شرکت و اهل عائله آنها. راهبریت شرکت فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به راه مانده پیوسته در سمت رشد فعالیت نوسازی استحصالات با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و جستجوی شریکان نوی تجارتی پیوسته بر رشد شرکت ملی صادقانه خدمت می‌کند. در عین زمان تالکو به یک کورپوراسیای کارکرد معدن‌های کوهی و صنعتی کیمیا تبدیل داده شده است.